Om Awigenam Astu Nama Sidam. Sane banget wang yang titiang Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Banjarangkan. Sane banget wang yang titiang Bapak dan Ibu Guru SMA Negeri 1 Banjarangkan. Para staf pegawai SMA Negeri 1 Banjarangkan. Sane banget kusuma yang titiang miwah para siswa. Sawitran titiang sane banget terus nasen titiang. Rajang semang pun api gatel. Demogi makasami becek-becek kemanten. Sadurung titiang lanturang atur pini ka pertama. Ireng iraga sarang sami. Nunas ice majeng ring ide sayang widiwasa Tuhan yang Maha Esa. Duaning sengkaning paswecan ide titiang praside poli wacan pidarte ringgalah hesane becek puniki. Titiang aturan pangas tungkara pangucapang pangan jali umat. Om Swastiastu. Inggih ide dane kusumayang titiang ringgalah hesane mangkin. Tiang jagi wacayang pidarte sae mamurde pendidikan ring sekolah. Yening wentan sane nenten patut titiang nasi nampura gajri tepisan mana titiangi duaning sampun poleh nyarangin mapidarte ring galahe sane mangkin sampun sisya sane poleh pendidikan ring sekolah. Nenten wenten malih sane nenten mas sekolah makrijang alik-alik sampun mas sekolah. Paling bedek mas sekolah sangat tiban sane dados program pemerintah. Nika dados nih kemajuan ring dunia pendidikan. Pendidikan punika keanggen ngukur unggulan wiadi. Anap keadanan jadmani. Unggul wiadin anap keanan wangsane. Wangsa sane maju jantan. Maderbo palet pendidikan sane maju. Wangsa sane kirang linguang pendidikan alit nani. Pasti ke sampun wangsane punika. Kacang kasor mapadu arap ring wangsa sane urati reng pendidikan alit nih. Napi malis kadi mangkin zaman kemajuan ilmu pengetahuan lan teknologi. Yening tan sarang ngepung iptek punika jantan pacang ketinggalan antuk kemajuan zaman punika. Liang kenang titiangi renggalah sane mangkin ring sekolah sampun poleh pelajaran ITL fasilitas komputer sami genap keanggen ring siswa make sami. Ike makrano SMA Negeri 1 Banjarangkan irike nentan ketinggalan zaman. Bapak dan Ibu Guru jentan sampun nutin perkembangan zaman. Titiang percaya siswa sami nentan wentan sane keilangan zaman. Suksemang atur titiang majeng ring Bapak lan Ibu Guru sampun presiden ngajarin titiang lan sawitran titiang make sami. Renggalah esane mangkin titiang lan sawitran titiang make sami taler menas gangarana sinampura. Reng para guru lan pegawai iriki yeni. Reng atiban titiang sekolah iriki tiang make sami makarya sane nenten becek. Igi asa punika atur penyanggalan titiang. Renggalah esane mangkin dumogi Bapak dan Ibu Guru sareng sami tata mulai kerahayuan. Mogi-mogi ide sayang widiwasa Tuhan yang Maha Esa swece nganugrahen raga sareng sami kerahayuan sinap titiang antuk para mesanti. Om Santi 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 Om.